इदं पवित्रं परमेशधिष्ठितं यशस्यमायुष्य मम मघौघमर्षणं यो नित्यदा कर्ण्य नरोऽनुकीर्तयेन यहाँ राखिराख्नु पर्यो भनेर क्या पतितुषात्मना दिना हरिगुणभूष्यवाननत अहिंसया पारमास्य चर्चया भृता मुकुन्दा चरितग्राहिषीदीदुना हो त्यहाँ वेदमा पनि सबै पुरुखा ये वेद गुण सर्पञ्च भूपञ्च भाव्यमूतामृतस्य सारो ददन्नेन तिरुहति एतावान च महिमातो जायस पुरुखा पादस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवी त्रिपादोर्तौ दे पुरुखा देवीभ्यो नमः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः पूर्व दिशामे सूर्येण शब्देन विहान वेदला पूजा गरेको पूर्वे ऋग्वेदाय नमः विष्णु पार्षदेभ्यो नमः पूर्वे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय हरि ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः क्षेत्रे त्वावायं तदे गोवा सविता गणपति श्रीकृष्णाय कर्मणा पश्चिम र नैऋत्यको बीचमा सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष शत्रुपात सभूमि गुण सर्ग तस्रुत्व यतिष्ठ दशाङ्गुलममा अब मध्यमा पत्तीको मध्यमा है बातीका बीचमा तिलले पूजा गर्नु है विष्णु भगवानलाई सम्झेर तिलले फूल पनि बीचमा नचढाउनु तिल चाहिँ चढाउनु छ भने महाविष्णवे नमः सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष दिएको छौमा नमस्कार यज्ञ नारायण भगवानको ल अब सबै गरुड़ वाहन सहित महाविष्णवे नमः विष्णु पार्षद सहित महाविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्ध चन्दनले तिल जौ अक्षता आदिले पूजा गर्दिन विष्णवे नमः हरि ओम विष्णु राटमसि विष्णु स्नप्तेस्तो विष्णु शिवरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे नमः फूल लिएर सु प्रार्थना गर्नुहोस् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णा शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूप्रीते मासे शौर्येण फाल्गुन मासे चान्द्रेण चैत्र कृष्णात्मके कृष्णपक्षे अद्यः चतुर्थ्यां परिपूर्ण वेलायां तिथौ च शनिश्चरवासरान्वितायां चित्रा नक्षत्र वृद्धि योगे कौलवकरणे कुम्भ राशिते सूर्ये मिथुन राशिते देवराजु गुरु तुल राशिते श्री चन्द्रमसि शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि तरेतेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वण्यां वेलायां तिथौ च शनिश्चरवासरान्वितायां गोत्र कौशिक गोत्रोत्पन्नो हम नाम डम्बर बहादुर सपरिवार सकल पाप क्षय पूर्वकम अनेक विध निरंतर भोगान्वन्तरम श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा विष्णु साहित्य प्राप्ति कामार्थम विशेषतः आमाको सबै समस्त पितृ गतानां कौशिक गोत्राणां ज्ञात अज्ञात पितॄणां वैकुण्ठ लोक प्राप्त्यर्थं च वैकुण्ठ लोक प्राप्त्यर्थं च वार्षिक श्राद्ध पश्चातं च अखण्ड विधिना पाठ पारायण तत्रति भद्रति दुरावसे भवति सुव्रतं मानन्दितगियं भद्रायत बालजिष्टो गुरुचु विष्णु यत्र ग्रहार्तारका ज्योतिषास्त्रमाहितमः यत्यागो तक्रवस्तु तत्रकालवासिनः तधर्मोषिकस्य मनसिक्रोत्तमुनयो परौकशः भरन्ति दक्षिणीकृतः ब्रह्मतोय सकारकः तप्रतिनो मित्रः ततस्थितं धर्मसंश्रयः शास्त्रीशास्त्रवर्षशास्त्रम्यरतितामध्यायतीन्द्रियः तद्ब्रह्मत्वेनश्चित्तन्द्रियमायन्तं तन्मनः तां देवनीमतं मातं तथावग्निं सा प्रभेक्षते च इष्टं दक्षिणै भोक्ता एतया साधि सत्यं से अन्तिमं स्मरिष्यति ततो गायन्तासि मत्सानं सर्वलोक नमस्कृतां च उपरिष्टादिवृत्य त्वं यतो दानः प्रतीगतः मैत्रोवाचः इत्यर्थितः विद्रोवाचः सिद्धुर्लभं यत्परमं पदं हरे मायाविनिस्तरणमार्यतारिनास्ति लब्धाप्यादिष्टिं भगवदैव जन्मनः गतं समात्मानमनन्ततार्त्यवीतः मैत्रोवाचः मातो सपत्नं बालवैणीं च विदुषा सोतानस्वरः
तैर्नय च तमोपि पतेर्मुक्तं च तस्मपादो मुपे इमः द्रवौवाच समाधियानेकभावेन सयत्पदं विदो सनन्दाय उर्वरितसः रमामयहरं षड्वीरमुष्यपादयो हतमतिर्विगुदिष्टं देवै च पदद्विजसैषो विहितयो नारदवतस्या अट्यं नाग्राही समसप्तमः च दैवमायामुपाश्रितं च प्रसुतम् इमं दुर्गं च घोष दीर्घकण्ठमनः शवहत भीष्णसेनाकेशस्पर्शं च सासिसा भगवन्दनम् अथ जिग्रमुहूर्ते च सीतेन वय्यानवादिवेहित समयमाश्यतनयं च जातो मनरोद्धरतः च विवत्यपितो पादं च वासिद्वीर्याविवक्त्रिताः च नानावतारणं शीर्णं च सकृतं सद्यनाग्रहिणी शूरिजितं च समुत्थायं च पादमनमवर्मकाः च परिषज्याय जीवेन भास्कपगद्य गदया गिरः च यस्य प्रसन्न भगवन् च घोड़े बान्धेन पुरुषोत्तम भगवान को श्यावर रामचंद्र भगवान को भागवत भगवान को जय। ओम चंद्रमा मनसो जात सच्चो सूर्यो अजायत ओम सहद्रपात सभूतं सर्वतस्वा यतिष्ठदशांगुलं चारै तर्फ सबैतिर सल्काउँदै जानु न पुरुष सर्वं जद्भूतं शेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा पूजाया सपूरुखः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध उदित पुरुषः पादोषेः भवत् पुनः ततो विश्वं व्यग्रामशासनानशने अभि ततो विराणजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् तृतीया सर्वभूतः समृतं मृगदाज्यं पशुस्ताः सक्रे वायव्या यताबाट चाहिँ घुम्न त अलिक ठुलो डिस्टेन्स हुन्छ अनि जनताले काम भइहाल्नु पर्ने यताबाट भागवत मण्डप पनि जहाँ पाए त्यही नछर्नु बेदीमा र उसमा मात्रै चढाउँदै हिँड्ने हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भोलिको भोलि आइहाल्छ नि आजकल त फुल पाइन्छ कोही फुलै छैन त गरौँ भने बर्बाद हुन्छ आरती आरती त अत्यन्त आतुर भएर आर्त भएर बिन्ती गर्दै प्रार्थना गर्दै हे भगवान जे जस्तो गर्नु हजुरका चरणमा समर्पण है भन्दै त्यो भाव राखेर एकछिन भए पनि हृदयदेखि म गर्दै गरिने प्रार्थनालाई आरती भनिन्छ है त ल शान्त बस्दिनु सबैजना एकछिन भगवानको ध्यान गर्नुहोस् चिन्तन गर्नुहोस् यज्ञनारायण भगवान उनी नारायणको कृपा प्रसादले हाम्रो घरकी माताको गति मुक्ति होस् कल्याण होस् सम्पूर्ण आफ्ना आफ्नै पितृहरू र को पनि तरण तारण भावी सन्ततिलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने विशेष संकल्प र मनमा त्यो ध्यान गर्दै त्यो भाव राख्दै एकपल्ट भगवान नारायणको जयकारा गर्दै यज्ञनारायण भगवानको गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो उमासुतं शोकविनाशकं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विमुक्ति हेतो